karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Unsa naman hinuon ni? Nag-guide naman hinuon ko din niya sa higdaanan. Dagan para pa kong andamonon sa among kasal. Oh, Rodel? Oh, uy, uman mula ko sugsud. Rodel, ikaw lang nasa gawas? Love? Milakaw si Rodel. Tita, ikaw manggudi ay na. Unsa may nahitabo nimo sa sapa sa banlot? Oh. Ha? May gikahibudngan ka ba sa sapa? May nagbinuang nako sa sapa. Unsa? Wa ka pasultihin ni Rodel. Nga may nagkumidya og labay na kog gagmayng bato sa sapa. Ug unsa man kini sa imong pagtuo? Tao ang nagbinuang nako sa sapa. Dili kini tao. Tita, way maligno. Way kalag na mubalik. May mga kalag nga wa mahimutang diha sa sapa. Pasaylo ako, tita. Pero dili ko mutuo og maligno. Unsa? Kanang mga maligno, bunga lang na sa una-una namong mga writer. Dili ka mutuo sa kong gisulti nga daghang mga Hapon nga nangamatay diha sa sapa. Gipaanod ang mga patayng lawas nila diha sa maong sapa. Ayaw lang kalain, tita. Pero usa sa rason, nagtuogid ko nga may nagbinuang diha sa sapa tungod kay gabii. Dili makapunit og bato ang mga kalag aron ilabay namo, tita. Kun mao, nagtuod ay kang nagtumo-tumo lang ko sa akong gisulti nimo. Nga parihas ko nimo nga writer. Sorry, tita, Kun buang nako sa imong huna-huna, no? Huh. Tita! Tita Mercy! Hala, nasuko mas tita na ako. Agay. Di sad ako siya masundan aron pasabton. Naunsa man sa kuya. Ano pa sa nagsupak-supak man ko niya? Sahay, nagadamgo ako. Aray! Aray! Unsa mo to? Kinsa man kang namariglan ako, ha? Pakita ko na ako! Unsa? Bakya? Multo kang nagbakya? Hilom! Aray! Ay, madam! Ay, ikaw manggunin na, madam! Ay, sorry kay madam, ha? Unsa man, madam? Mukit kay kag tubo, kay kuhaan ta ka. Unsa man, gusto kag butong, eh, katkatan ta ka. Gusto ko kahilom! Ma! Abs! Ay, salamat in tao nga nakalikay ko. Aray! Bullseye na sab. Madam, sad, oy! Kabrutal ba ni mo, madam? Gisapot ko! Oh, unsa ko di ay? Huwag ka magsulti tayo, madam. Musibat na lang ko eh. Magpuyo! Ano naman sa madam? Imor sa kong labayon? Wala, madam. May ipabuhat ko nimo. Unsa man na? Ang mga kalag sa sapa sa banlot. Kinahanglan makapahuway sila. Unsa? Papahuwayo na to ang mga kalag nga nahisalaag sa sapa sa banlot? O kading, dili mahimong mawha na sab ang akong ikaduhang umagaron, si Sabrina.
Nakasiguro yun ka, madam, nga doon ay mga nagpuyong maligno anak sa paa? Oh, nakasiguro ko, Karding. Aw, unya, unsa man gyud akong buhaton, ha? Magpalit ka og daghang mga kandila. Ug imong dagkutan dito sa sapa. Unsa? Lakaw na. Nay kwarta. Pagpalit og daghang kandila. Wa na gid makagawa sa bahay si Sabrina. Adalisa! Adalisa, lakaw dito ka. Paduol sa bahay. Kaya basin doon na isugo ang atong duha ka agawon nga nabilin diha. Nadayon ka nga makaduol. Madlok pa man ko mapaduol ni Madam Mercy Manoy, uy. Unsa? At ikaw manulakaw na lagi. Kaya gisugo ko ni madam sa lungsod. Unsa? Unsa may buhaton nimo sa lungsod? Papalit nung kunyag dagang kandila. Managkot ka? Oo. Managkot ko sa sapa sa banyo. Sabrina. Kumusta naman ka? Kuan, sakit pang akong piang. Sige lang, uy. Maayo rin na. Nagakita ka ni Rodel sa gawas? Milakaw si Sir Rodel. Gihatod ang tigwa nga mihilot nimo. Mao ba? Kita ramang tulo karang si Madam Mercy din sa bahay. Mao ba? Uy, unsa man rin? Mura man og may kagay sa kusina. Hain man si Manny Carding mo. Ganahan ko makiksulti niya. Nagpalit pang daghang kandila si Manny Carding, uy. Unsa man niya ang daghang kandila? Idagkot ko no sa sapa. Unsa? Maguba na dyan ang akong kagwapo ini. Iniita sa dalawa, ay. Ay. Oy, sir. Di man kagikan. Sa lungsod, sir, gipapalit ko ni mama ni mo daghang kandila kay ibalhin na niya sa sapa sa banlot ang paghinomdom sa mga patay. Unsa? Ganong maumanay na sud sa huna-huna ni mama? Ambot na jud ka, si Rodel. Dali na. Sakay na. Mamauli na ta. Ma, unsa man tong gisugo nimo ni Carding? Nagpapalit ko og daghang kandila. Kay dagkot sa mga kalag nga naa sa sapa sa banlot. Unsa? Ayaw ka pala ka. Alang sa kaayuhan sa imong asawa kini akong gibuhat. Ma, Ug kung gusto ka nga maluwa sa katalagman ka ng imong pangasawunon, kinahanglan mapahiluna ang mga kalag sa sapa. In Jesus' name, demonyo, bawa! Unsay imong gidam? Dilong! Tita Mercy, ikaw gini ay niagi ka sa kong kwarto. Unsay imong daman? Ang dagtom sa dakong tao ang ako nakita. Dako siya og iyaro sa kong kituok. Dili gid tingali ko hunungan sa maong damgo. Kinahanglang imo mapalayas ka ng maong demonyo nga muduaw kanimo sa imong katulugon. Bangon diha. Ha? Kinahanglang mag-ampo tang duha alang sa imong kaluwasan tungod ka gimarkahan ka ng daan sa demonyo. Unsa? Tita, nanindog naman hinuon ang ako mga balibo nga imo kong gisultihan, ana. Pero kakuyaw anang gimarkahan, uy. Busa angay kang mag-ampo. Aron dili ka naduawon pa sa lalaki sa imong damgo. Bunga lang kining tanan sa kong kakapoy, tita. Kinahanglan mo tuo ka nga giduaw ka na sa demonyo. ma, niya ka sa kwarto ni Sabrina? Giatiman ko lang siya, Rodel. Unsa gibuhat ni mama din sa imong kwarto? Iya ko gipasidanan. Kabahin sa kong damgo, Rodel. Damgo? Nagdamgo na sad ko sa dakong lalaki. Gituok na sab ko niya. Unsa? Gusto sa imong inahan nga mag-ampo ko kanunay. Aron maabog ang demonyo sa kong damgo. Unsa? Nalingaw ba mo?
o naglagot o gikilik. Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!